Agaciro k'umusirikare umwe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika niko kahagurukije amagana y'abandi basirikare benshi kandi badasanzwe n'ibikoresho bitarabaho birimo n'indege nyinshi n'abakozi b'ubutasi bajya gutabara umwe rukumbi. Iryo tsinda kabutindi ryari riyobowe n'abo muri Delta Force, bamwe bagiye gushimuta Nicolas Maduro muri Venezuela, bajyanye n'abandi benshi barusha ubushobozi kure abasanzwe bazwi muri SEAL Team 6. Abangaba bakorera mu mazi, bagendera ku makuru n'amayeri akomeye cyane y'incabwenge za CIA kubera ukuntu igikorwa cyari kigoye. Bemeye ko bakeneye ubufasha, nuko Isirayeli bayiboherereza babahungu biyumvamo amaraso y'intare za Dawidi. Abangaba bagenda n'inyenyeri mu kiganza. Uyu ni umupilote wari waburiwe irengero ku ipeti rya koroneli. Yari yishe mu mwobo w'urutare, ahantu haba ubushyuhe n'ubukonje bigoye ku muntu ufite ibikomere nk'ibyo yari afite yaharokokera. Byamusabye kuzamuka umusozi wa kilometero 2, agenda ava amaraso inzira yose kugira ngo agere ahantu biza koroha kumutabara. Uko yazamukaga hari ibyago ko asatira ahantu abanya-Irani bagomba kumusatirira bamufata. Abanya-Irani bakoreraga igihembo cyasaga miliyoni 100 z'amanyarwanda ku muntu wamutahura. CIA y'Abanyamerika, SEAL Team 6 n'itsinda ryo muri Delta Force bakoresheje amayeri adasanzwe arimo kugaba ibitero ahantu umupilote adaherereye kugira ngo bayobye abanya-Irani bajye gushakirayo. Hari indege ebyiri zari zazanye abo batabazi ba Amerika, Irani irazitwika. Ubwo bari basoje akazi bamaze kumubona, berekeje aho indege zibacyura zari ziri, basanga ziri kwaka umuriro. Hatangiye ikindi gikorwa cyo kubarindira ahantu bari bategereje ko izindi ndege ziza kubatabara. Ibyabereye muri operation ushatse wabyita umugani cyangwa se filime ya gisirikare. Perezida Donald Trump yanditse ku mbuga nkoranyambaga ati twamubonye. Mu masaha make ashize igisirikare cy'Amerika cyakoze kimwe mu bikorwa by'ubutwari byo gushakisha no gutabara. Ati ni igikorwa cy'ubutwari mu mateka y'Abanyamerika yose. Ku rundi ruhande muri Irani bo baracyari mu byishimo kubera ko indege zose Amerika yari yazanye zagiye hasi mu guhanura guteye ubwoba. Ni igikorwa cyahombeje Abanyamerika ibikoresho byinshi birimo n'izo ndege za gisirikare. Iki gikorwa cyo gutabara umusirikare umwe gusa w'umupilote w'umunyamerika muri Irani cyatwaye imbaraga z'umurengera. Ariko se mu by'ukuri cyagenze gute? Bamugejeje muri Kuwait bigenze bite? Nguhaye ikaze. Ubundi mbere yo kwinjira mu misozi ikikijwe n'amashyamba ya Irani, tubanze tuvuge ku bikorwa bizwi nka Combat Search and Rescue, CSIR, kubera ko nibyo ingabo z'Abanyamerika zakoze. Combat Search and Rescue ni imwe mu nkingi zikomeye cyane mu ngabo zigezweho, cyane cyane mu bihugu bifite ubushobozi buhambaye bwo gukora ibikorwa bya gisirikare ku rwego mpuzamahanga. Mu magambo yoroshye, CSIR ni igikorwa cyo gushakisha no gutabara abasirikare cyangwa se abakozi b'indege. Bene abo basirikare kenshi cyangwa abakozi b'indege baba baguye cyangwa bafatiwe mu gace kagenzurwa n'umwanzi mu gihe cy'intambara cyangwa ibikorwa by'ubwirinzi bukomeye. Abahanga mu gutegura ibikorwa nk'ibi bya gisirikare bavuga ko ari igikorwa gikomera cyane, ariko nanone ngo cyagenda neza kikaryoha. Iyo kirangiye neza bigaragaza intsinzi, ndetse umwanzi agasuhererwa, agasuzugurwa cyane. Bisaba abakozi b'inzego zitandukanye kandi bakorera hamwe, barimo abikoranabuhanga, ubutasi, imyitozo ihanitse n'ubufatanye bw'inzego nyinshi no gucunga akantu ku kandi. CSIR itandukanye n'ibindi bikorwa byo gutabara bisanzwe kubera ko yo ikorwa mu gace karimo ibyago n'akaga gakomeye. Ikorwa ahantu hari umwanzi ushobora kuba afite intwaro ziremereye, radari, drone n'ingabo ziteguye gufata cyangwa se kwica uwo musirikare ushakishwa cyangwa n'abaje kumutabara. Ni niyo mpamvu mbere na mbere iki gikorwa cya Combat Search and Rescue gitangirana no gutegura neza abasirikare ubwabo mbere yuko bajya mu butumwa. Abapilote n'abandi bakozi b'indege bahabwa imyitozo yihariye. Iyi ngiyi irazwi, yitwa SER, Survival, Evasion, Resistance and Escape. Iyi myitozo ibigisha ibikorwa bine by'ingenzi: Survival, kumenya kwihagararaho no gushikama; Evasion, guhunga; Resistance cyangwa Resistance. Iyi myitozo ibigisha ibikorwa bine by'ingenzi: Survival, Evasion, Resistance na Escape. Byose bishingiye kugaba ibitero, kwihagararaho no kwihangana, ndetse no guhunga bibaye ngombwa. Ibatoza uko bazabaho mu bihe bikomeye, uko bazirinda umwanzi, ukuntu bihisha, ndetse nuko bagomba gukoresha uburyo bwo gutabarwa kandi ntibimenyekane. Iyo indege iguye umusirikare akabura, intambwe ya mbere ibikenewe nuko
bamenya niba koko umuntu akiri muzima. Ibi bikorwa n'ikoranabuhanga aba yitwaje. Iryo koranabuhanga ririmo beacon, igikoresho cyohereza ibimenyetso by'aho uwo muntu aherereye, radiyo zibanga cyangwa ibimenyetso by'ikoranabuhanga bishobora gufatwa n'ingabo ze. Ariko ntabwo ari buri gihe ibikoresho nk'ibi ngibi bishobora gukoreshwa mu buryo bworoshye, kubera ko n'umwanzi nawe ashobora kubifata cyangwa nawe akabona ibimenyetso by'aho ashakira umuntu wari umucitse. Ni ukuvuga aho umuntu indege yamujugunye akaba yabonwa mbere n'umwanzi. Ubwo rero umwanzi nawe abakurikirana. Ni niyo mpamvu umusirikare ashobora gufata icyemezo cyo kubikoresha gake gashoboka cyangwa kubihagarika burundu kugira ngo adahishura ahantu aherereye. Mu gihe amakuru y'ibanze amaze kuboneka, noneho hatangira icyiciro gikomeye cyo gukusanya ubutasi. Ingabo zo ku ruhande rw'ushakishwa cyangwa urokorwa zihita zohereza drone cyangwa satellite, bakohereza cyangwa indege z'ubutasi, cyangwa nanone abantu bagendera ku butaka bashobora gutanga amakuru arushijeho. Icyo gihe abayobozi b'ingabo bagerageza kumenya neza ahantu uwo musirikare aherereye, uko umwanzi ameze muri ako gace, inzira zakoreshwa mu kumugeraho no kumukurayo amahoro. Ibi bintu byose ni ibikorwa bikorwa mu ibanga rikomeye, kubera ko amakuru make cyane ashobora gutuma umwanzi amufata mbere y'uko ubutabazi bumugeraho. Mu gihe gahunda yo kumutabara itangiye gutegurwa, ibigizwe n'ibice byinshi kandi bikora n'icyarimwe. Nk'urugero, hari itsinda ry'indege z'intambara zishinzwe kurinda ikirere no gukumira ibitero by'umwanzi. Hakaba kajugujugu zidasanzwe nk'izitwara abasirikare bihariye, zishobora kugera ahantu hatoroshye cyane, ndetse n'ingabo zidasanzwe zimanuka ku butaka zigamije kugira ahantu uwo musirikare ari ngo zimukureyo. Muri icyo cyiciro umutekano niwo uba ari ibintu byose. Kajugujugu zigiye zishobora kwibeshya gato zikagwa mu ntego y'umwanzi. Indege zishobora kuraswa cyangwa n'uwo batabara akaba yagaragara mu mboni z'umwanzi. Iyo ni nayo mpamvu ibikorwa by'ubutabazi nk'ibi ngibi bya CSR bikorerwamo ibikorwa byo kuyobya umwanzi, nko kohereza indege nyinshi mu bindi byerekezo, gukoresha ikoranabuhanga rya electronic warfare, cyangwa se nanone kubangamira itumanaho ry'umwanzi n'ibindi. Harimo kandi no gutera ibisasu byinshi mu bice bitandukanye kugira ngo umwanzi acanganyukirwe ye kumenya ahantu hari kubera igikorwa. Iyo abatabazi bageze ahantu umusirikare ari, ntibihita birangira ako kanya. Hari uburyo bwihariye bwo kumumenya neza, babwita authentication, kubera ko hari igihe umwanzi nawe ashobora kubagerageza akababeshya ko ari we ugomba gutabarwa cyangwa se akabashyira mu mutego. Uwo musirikare ashobora gusabwa kuvuga amagambo y'ibanga, gukoresha ibimenyetso byihariye baziranyeho, cyangwa gukorana n'abatabazi mu buryo bwihariye bwateguwe neza mbere. Nyuma ya authentication, kumumenya neza, igikorwa cyo kumukurayo gihita cyihuta bwangu. Ashyirwa muri kajugujugu cyangwa n'indege yateguwe, akavanwa ahantu byihuse, akajyanwa ahantu harinzwe, aho ahabwa ubuvuzi n'ubundi bufasha bw'ibanze. Icyakora iki ni igice gishobora kuba kibi cyane kurusha ibindi byose, kubera ko umwanzi ashobora kugerageza kubakurikira cyangwa kubarasaho mu gihe basubira inyuma. Impamvu ibihugu byinshi bishyira imbaraga mu igenamigambi rya CSR ni uko biba bigaragaje agaciro muha umusirikare wanyu. Iyo abasirikare bazi ko igihugu cyabo kizakora ibishoboka byose kugira ngo kibatabare mu gihe baguye mu mutego w'umwanzi cyangwa se bagize ibyago, bituma bagira icyizere n'umutima wo kurwana no gukora akazi neza nubwo kaba gafite ibyago byinshi. Nanone kandi kurinda ko abasirikare bafatwa n'umwanzi bifite akamaro gakomeye cyane kandi kanini mu rwego rw'ubutasi, kubera ko umwanzi ashobora kubakoresha mu kubona amakuru y'ibanga. Ubwo ni mu gihe yaba yafashwe. Mu mateka, ibi bikorwa bya CSR byagiye bigira uruhare rukomeye cyane mu ntambara zitandukanye, harimo izabereye muri Vietnam, muri Iraq na Afghanistan. Muri izo ntambara byagaragaye ko gutabara umusirikare umwe bishobora gusaba amamiliyoni y'amadolari cyangwa se menshi gutyo, indege nyinshi n'abasirikare benshi. Bigaragaza ukuntu iki gikorwa kigoye kandi gihenze. Uko niko Amerika yagombaga kubigenza rero mu gushakisha umupilote wayo waguye muri Iran kuwa gatandatu, hari tariki 3 y'ukwezi kwa 4 2026. Byatwaye iminsi 2 n'amajoro 2 kugira ngo umusirikare umwe atabarwe. BBC ivuga yuko iki gikorwa cyari gikomeye cyane kurusha ibindi byose Amerika yakoze mu mateka yayo, kubera ko Iran nayo ni igihugu kihagazeho mu bijyanye n'igisirikare no gushakisha umwanzi, kandi umupilote yari yaguye mu gace kabi cyane kagenzurwa n'ingabo za Iran. Bivugwa yuko yari yaguye mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Iran, mu ntara ya Kogli and Boya Ahmad, mu misozi ya Zagros. Ni ahantu kure cyane y'ibikorwa remezo, hatuwe n'abantu bake kandi huzuyemo ibisozi miremire.
ibibaya bifunganye n'amabuye yashinyitse ku misozi miremire kandi akomeye cyane. Si ahantu umuntu ashobora kugera byoroshye yakoresha imodoka cyangwa amaguru cyangwa mu kirere, byose biragoye. Iyi misozi ya Zagros ifite impinga zisongoye zishobora kugera ku bihumbi byinshi by'amametero y'ubutumburuke, kandi ikagira n'imikingo ikaze aho umuntu ashobora kwisenuramo ntiyongere kuboneka bikarangiriraho. The Sun ivuga yuko uwo musirikare w'umunyamerika watabarwaga afite ipeti rya koroneli yazamutse umusozi ureshya na metero zirenga ibihumbi 2,000, kwari ukugira ngo abone ukuntu yihisha kandi yorohereze abaza kumutabara kumubona bwangu. Urwo rugendo ubwarwo ni ikibazo gikomeye ku muntu wakomeretse, kubera ko bisaba imbaraga nyinshi no kwihangana. Ikindi kandi amaraso yarimo amuvamo. Ku rundi ruhande, imiterere y'ako gace irimo amabuye n'imigezi yorohereza umuntu kwihisha, nubwo nabyo byagoye abaje kumutabara nyine. Uyu mupilote yari yishe mu mwobo w'urutare crevice. Ni ibintu bihasanzwe muri iyo misozi, aho umuntu ashobora kumara amasaha cyangwa se iminsi atagaragara, kabone niba bamushakisha baba bamuri hafi. Raporo ya Santa Monica Observers ivuga yuko yari yishe neza atekanye, ariko ikongeraho yuko byagoye bagenzi be kumushakisha no kumubona kubera kwihisha nyine. Ibindi byago byari bihari nuko hari uduce two muri iyo misozi turimo ibirindiro by'ingabo za Iran, cyane cyane ingabo z'impinduramatwara. Imitwe y'abasivili bitwaje intwaro nayo igakorera aho ngaho. Hakaba n'abaturage bashobora kumushakisha ngo bamufate kubera ko ibihembo byari byashyizweho byari akayabo. Al Jazeera ivuga yuko urutare yari yihishemo rwakomezaga kunyuraho abantu benshi barimo bamushakisha, bamwe bafite intwaro, abandi bashaka amafaranga, ngo babikoraga gisivili ariko bareba ariko yiturije cyane. Byongeye kandi ako gace kari hafi y'ahantu hari ubwirinzi bw'ikirere bwa Iran. Ibi bivuze yuko indege cyangwa kajugujugu zagerageza kuhagera zagombaga kwigengesera kubera ko zashoboraga kuraswa ako kanya. Ni nayo mpamvu ibikorwa byo kumutabara byasabaga gukoresha indege nyinshi z'intambara, drone n'ubundi buryo bwo kuyobya umwanzi kugira ngo batamenye ahantu ubutabazi bugiye gukorerwa. Hari ikibazo cy'ikirere cyaho. Bisanzwe bizwi yuko muri iyi misozi yo mu burengerazuba bwa Iran hashobora kuba ubushyuhe bwinshi ku manywa bukagabanuka cyane nijoro. Ibi bintu bituma umubiri w'umuntu uri mu buzima bubi, cyane cyane nk'uyu wakomeretse, bushobora kugira ikibazo cyo kutabaho igihe kirekire, cyane cyane iyo adafite ibikoresho byinshi. Byongeye kandi ako gace kari kure cyane hari ibirindiro by'Abanyamerika hafi ibirometero 200 uvuye ku kigo cya hafi cya gisirikare cy'Abanyamerika kiri aho hafi nyine. Itangazamakuru ryo muri Amerika ryatangazaga yuko uwo mugambi wari urimo abasirikare benshi b'inzobere mu bikorwa byihariye, indege z'intambara za Amerika n'akajugujugu nyinshi, n'urwego rw'ubutasi rwa CIA rugenzura ikintu cyose. Ku cyumweru, Perezida wa Amerika Trump yanditse ku mbuga nkoranyambaga ati twashoboye gutabara uwo musirikare wacu wa F-15 wari wakomeretse bikomeye kandi w'intwari, twamukuye mu misozi ya kure yo muri Iran. Mu by'ukuri uyu musirikare yavuye mu menyo ya rubamba. Iran yari yashyizeho igihembo cy'amapawundi 50,000 ku muntu wese ushobora kumufata ari muzima. Uyavunje mu manyarwanda agera kuri miliyoni hafi 96 cyangwa 100. Amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abasivili bitwaje intwaro bamushakisha. Abayobozi ba Amerika bavuze ko uwo musirikare yari afite imbunda ntoya ya pistole yo kwirwanaho. Trump yavuze yuko aho yari aherereye hamenyekanye hakiri kare, hatangira gukurikiranwa amasaha 24 kuri 24 bikozwe n'abayobozi ba Amerika ngo bateguye igikorwa cyo kumutabara bakimara kuhamenya. Perezida yongeraho ati uwo musirikare yarari guhigwa n'abanzi bacu, barimo bamwegera uko amasaha agendaga yicuma. Iyo hashira nk'undi munsi umwe abasivili bari kumufata mpiri. Muri uko gusiganwa n'igihe, CIA yahawe inshingano zo gukora igikorwa cyo kuyobya uburari, deception campaign, harimo gukwirakwiza amakuru muri Iran atariyo, avuga ko ingabo z'Abanyamerika zamaze kubona umusirikare wa kabiri wari waburiwe irengero. Perezida wa Amerika yavuze ko igisirikare cya Amerika cyohereje indege nyinshi zitwaje intwaro zikomeye kurusha izindi ziri ku isi ngo kugira ngo zijye gutabara. Mu gihe ingabo zidasanzwe z'Abanyamerika zari ziri kwegera ahantu uwo musirikare yari ari, hari ibisasu byarashwe hirya no hino, kwari kugira ngo ingabo za Iran zitamwegera. Itangazamakuru ryo muri Amerika ryanatangaje ko hari indege ebyiri zitwara abantu, transport planes, zagombaga gutwara abatabazi, ariko ngo ziza kunanirwa guhaguruka ahantu zari zaguye muri Iran. Amerika ubwayo ngo yafashe umwanzuro wo kuzitwika kugira ngo zitajya mu biganza by'umwanzi. Nyuma yaho ingabo zidasanzwe zahagurutse mu zindi ndege 3, kwari kugira ngo zijye gutwara abo bakozi.
amashusho n'amafoto byagenzuwe neza n'ishami rya BBC Verify bigaragaza ibisigazwa by'indege bikiri gucumba umwotsi mu gace k'imisozi yo hagati muri Iran nko ku birometero 50 amajyepfo y'uburasirazuba bw'umujyi wa Isfahan. Igisirikare cya Iran cyatangaje yuko indege ebyiri z'igisirikare cy'abanyamerika z'ubwoko bwa C-130 hamwe na kajugujugu ebyiri z'ubwoko bwa Black Hawk zasenyewe muri icyo gikorwa. Hari kandi itangazo rya Iran rivuga yuko Amerika atari yatwitse ziriya ndege zayo ko ahubwo byakozwe na Iran. Iryo tangazo riti igikorwa cyo kuyobya uburari no gutoroka cyari cyateguriwe ku kibuga cy'indege cyaburijwemo mu majyepfo ya Isfahan, ntabwo cyabaye cyaburijwemo burundu. Ku cyumweru ibinyamakuru bya leta ya Iran byatangaje yuko ingabo z'impinduramatwara muri Iran zafashe drone y'abanyamerika mu kirere cya Isfahan ubwo harimo ishakisha umusirikare waburiwe irengero. BBC dukesha iyi nkuru ntiyabashije kumenya neza ibyavuzwe n'impande zombi kuri iyo drone cyangwa ku byerekeye iraswa ryo hafi ya Isfahan. Mbere gato ya saa sita z'ijoro ku isaha yo muri Amerika, igikorwa cyo gutabara cyari cyarangiye nuko uwo musirikare ajyanwa muri Kuwait kugira ngo avurwe, niko abayobozi babitangaje. Trump ubwe yavuze yuko uwo musirikare yakomeretse bikomeye ariko ko azakira neza. Uwahoze ari umuyobozi mu gisirikare cy'abanyamerika mu mazi, Admiral William Fallon, yabwiye BBC ko igihe kingana n'umunsi cyagize uruhare mu gutsinda icyo gikorwa cyo gutabara. Ati umwijima uradufasha cyane kubera yuko abasirikare bacu bamenyereye gukora ibikorwa bya nijoro. Fallon yongeraho yuko iyo uri kuguruka hejuru hagenzurwa n'umwanzi ugomba kuba witeguye ko ari wowe ushobora kuraswa. Ahagana saa 12 za mu gitondo ku cyumweru, ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi, itangazamakuru ry'abanyamerika ryatangaje ko umupilote wa kabiri yamaze kuboneka kandi ko atekanye. Trump yandika ku mbuga nkoranyambaga ati Amerika ntizigera isiga inyuma umusirikare wayo uri ku rugamba. Iran yo yavuze ko icyo gikorwa cyahombeje abanyamerika cyane. Umuvugizi w'ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Iran, Ibrahim Zolfagari, yavuze ko indege nyinshi za gisirikare z'abanyamerika zahatewe kugwa mu buryo bwihutirwa. Ati perezida utagira ubumenyi gusa wafashwe n'ubwoba bw'intambara ku bitero yatangije ubwe yaje gusobanukirwa neza ko igikorwa icyo ari cyo cyose cyo gutera, kwiyahura ku butaka cyangwa kwinjira mu kirere cyacu bigomba kumubyarira amazi nk'ibisusa kandi agatsindwa akanasuzugurwa. Iyi mvugo yuko igikorwa cya Amerika cyagenze nabi yakomeje gusubirwamo n'abayobozi benshi ba Iran n'ibitangazamakuru byinshi bya leta, cyane cyane nyuma y'uko Trump atangaje yuko uwo mupilote yatabawe. Abasesenguzi bamwe na bamwe muri Amerika bavuze ko kuba indege ya F-15E yaraguye imbere mu gihugu cya Iran ndetse n'izigiye gutabara zikaraswa byerekanye imbogamizi zikomeye ku mirwanire y'ikirere ku banyamerika muri Iran. General Frank McKenzie yahoze ayobora US Central Command yabwiye CBS ati mu by'ukuri twatakaje indege nke muri icyo gikorwa, ariko nanone ayo makosa ushobora kwemera buri munsi, kandi mu bihe nk'ibyo bisaba umwaka umwe gukora indege, ariko bisaba imyaka 200 kubaka umuco wa gisirikare wo kutigera usiga umuntu wawe inyuma. Imboni TV, imboni ya rubanda.